Siyaqhubeka njalo nokukufundisa eThekwini TV noMtaka Phosha. Esicela kuwena sithi thina subscribe, like, share, comment bese siyafundisana. Khumbula like sithi thina vuka mntomnyama, phaphama mntomnyama. Bantu bakithi ngoba sesikuvezile ukuthi le system lesinayo ukuthi asivale namehlo sibhekeni phezulu sikhuleke eqinisweni iyiphutha abantu bakithi. Ake sibukeni ukuthi okhokho bethu kungakafiki laba besikhumbe simhlophe babe kade bephila kanjani qala. Lezi zinto esesikhulekela namhlanje njengoba thina sesikhulekela ukuthi impilo yethu ibe right, sesikhulekela ukuthi sithole izinto, sikhulekela ukuthi sithole imisebenzi, sikhulekela konke nje sikukhulekelayo. Eqinisweni okhokho bethu babe ngakukhulekeli kodwa babe senzelana lezo zinto lezo. Khona lento lesisho sisithanda ngobuningi esithi umuntu ngumuntu ngabantu. Eqinisweni lesisho lesi sisisho ngokungasazi ukuthi sibuyaphi ngoba isona sisho esasisetshenziswa njengesiko ngokhokho bethu umuntu ngumuntu ngabantu. Inhlupheko kamakhelwane inhlupheko yami. So lezi zinto sesikhulekela bekade bezenzelana bona, bekungekho bekade swele ngoba lo onakho bekenikeza lo ongenako bese nalo bekade engenakho agcine senako nawo. So besingeke isidingo sokuthi bavala amehlo bakhuleke mangabe begula bebenamakhambi wesintu bawasebenzisa. Ngibambe kwisiqephu esilandelayo.